You gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be better. Maksudnya bikin sendiri? Iya. Minyak? But I don't know why. I should be so lonely. When I close my eyes, imagined you're mine. Sometimes I feel tired of my heavy thoughts. It's like start a fire when we're on the boat, and I'm on my own now. Wasting my nights without you behind. Maksudnya lebih ke arah bakso ya? Iya. Dagingnya ya? Adonan daging bakso ini. Terus dibungkus pakai kulit panis jadinya. Oke, sekarang lagi pagi eta Jalan Pulau Lekumbi, daerah Sukarame, Kota Bandar Lampung. Posisinya ada di samping Bank BRI. But like you used to say, I find these old letters. Nah, untuk mie karetnya sendiri laku nggak sih di sini? My name, Udah lumayan pelan-pelan ya. Karena di sini kan nggak I terbiasa. see Iya, it nggak terlalu so terbiasa clear dengan mie karet. Lebih biasa sama mie kecilnya. Warnanya apa ini? that you won't believe. Oh, saya demen mie yang ini. You gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be better, but I don't know why. I should be so lonely. When I close my eyes, imagined you're mine. Sometimes I feel tired of my heavy thoughts. It's like start a fire when we're on the boat, and I'm on my own now. Justru mie inti yang harusnya itu kita kadang-kadang kalau dari luar kota kita tetap harus coba makanan khas Lampung ya kan, mie intinya gitu kan ya. Without you behind. Kurang apa rasanya. Enggak, tapi kita tadi belenyek kan. Padahal lihatnya kayaknya udah lembek nih gitu kan. You used to say Kita di pas masaknya
kita masaknya agak lama malah. Di sini takutnya nggak diterima kalau terlalu Karet. Kalau mentah setengah matang. orang bilang kok mentah sih, masih mentah. Karena orang ngomong gitu kok. Kalau karet dibikin matang, kurang enak. And now it is bad. Like you Nah, used di to dalam bakso say. apa ini ada bakso-bakso kecil gini, modelnya gini. I find it so glad. With a heart from my name, Cobain ya. I see it so clear that you won't believe. I just wanna stay